多伦的罗米阿米阿斯，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Tatamikan siya kita to pipapali no kawas ititaanan to palohay a rumias. Nanay malu ichen no mita ko sual no kawas. Ato malu sapasama no mita anini a rumias. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I sakatsatsay a Korinto, tusa kusapaw at sepang, tusa pulo enam atusir suasa. Ano mapatas ko tsatsay a tsaang I, mapatas ito ko pulong no tsaang. Ano makahme ko tsatsay a tsaang I, ipahak amin ko tsaang saan. 哥林多前书12章26节说：一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。Saligagaw, I laluma no ulah no tapang I, awa ay ko jima atam tao o masilayay. Ura saka o masasitama-tama ay kita, ta itini ipitoor to kawas a lalan I, malatsay kita a talaayaw a rumakat. Ato malatsay kita amilayap do sa pakalemes no kawas。在主爱中，没有人会被遗弃，所以我们彼此帮助，使我们在奔走信仰的道路上，能够一同向前，也一同领受上帝的祝福。Midolon kita，我们同心祷告。Matumnasay ko ulah akawas, utsaang no miso kami, saka mangalay kami ami fohat to palutsot no niam, ami tengir to lungos no rarimaay a sarikaka, ato mangalay kami a masasipalasa to lipahak, ato milayap hetsa kami to mikumi no miso, atanagtag ko pitier no niam。慈爱的主，我们是你的肢体，所以我们愿意敞开心门，倾听弟兄姐妹的需要，以及彼此分享心中的喜乐，并且我们也经历了你的恩典，使信心更加坚固。Pakai ni I dalam anay ang anganutapang si Yesus Kristo ami tolon. Amen. Nanay mapalemes no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。